Ki nong Krishan jong ka UDP hamau kendarau constituency kila sya yau laba ban sakhi markmat ya ka jingya lang pediang buram yau MLA barim ka mau kendarau uba Remington pengrop sya ka UDP. Ia uba Remington ubala resign no dangshan na ke NPP lawan ban pediang buram da u presiden ka UDP badairu ulam phang ka yang dor bar thau an ka jela uba Ahmed ba lengdo. Nangta kinong ilamba kmat ka UDP kentup nadu u vice president ba Alan Dekhar MDC ka laikro ba rengkat lendem kakong priti khar pengrop bat kiwe la ban kedeu hang ni ba oba Remington pengrop ula job hadu arsin kumu MLA na kamau kenrau henry ula syarem no apat hau araja khat pra hadin baulole ban yakun no na tiket NPP kan ni kecing i kaba pila ai yanga bat ya kejing kecongai di borokoi tong ni trai sitom lang hagani kasngi om dai tang mga pangarung sa parti UP rakti borokoi mata pendai kinong ket kam choka parti UDP rakti borokoi ta pulai sibor ni boro kinong trai chong baro kisnong ibaper kibadon hapo kamau kandrau kudon si piladai nadu mata kasni piladai UDP dang hakani ka khendiak sngi ka baladam ngai na ka cinggeran na ki khot khobor ka cinggeran ba arpu khandai ngot layo ki kandidat klempon pau kerteng imat serial arpu khandai dei chongka arpu khandai mau konro kuran si ha ka kentin ngau presiden rangba hakani ka khendiak sngi ka baladam ngasyu I ka khot khobor YouTube arpu khandai ngot layo lepa ki kandidat imat ngila dei lepa ka arpu khandai u kandidat jong ka arpu khandai mau konro kunan si to so si sen nga karpat dag bos ngurit si spouse nam kacingat lenti kong ba mali ha katugopor kandidat kadang kicingi fair ka parti rilom bat ki parti bat ki national party kandidat banai hawara car pra nilayo bat ya ka sarkar ya ka no kicinge chok ki pat ba shuai nuksa sibon ba kicinge kinong rep ki yo mat akani ka kandidat senam ka baladew dadai ka parti UDP ka parti rulom ka babat ya ka bor sarkar ka bahakli do hangga tuhi ka meeting kilada prahi hak national party ngaladan mata saus nam kabafer kalong hak no meeting chula ban simrai klemparai ki party ki ba ma kita ki high command join nuksa kongres hapa chadali KNPP ru bon ki high command ki ban ki ki state kem chula ban sim ya karai ya kanu rai ya kacing ka bang ya kendo hapa ki konferensi ki bafer so tanat mata ngalalay phai biang siya ka parti UDP om tanga maruy hakikine kindat banay ki baladem ngalayo chat bon terli gisno niladon da ka committee special committee hapo yeng ngalay siyam ya karay da ka cingay cingmot lang chong baro nakasur chong pa kibadon hapo kamau konraw konon si kyong pado yang akchu khat pado menta ni kwa epi balay phai biang siya ka parti UDP ka parti rilom ka bangila pencok epi hatu ki sipaus nam kibaladem sipaus nam komba mali sans nam komba MDC per penjok yang hakatupor ngarang perkat try kindon tangkat tukan ni nekat banang yai kapo ngayon nang tur bangatim lu kidan bon kibasyong hakabos lalay kali bakitip pamla bangyam suang niya po banlung hang niya po kadara ipapli kila syuap hang tayo
bat kim sim lalit phai no si na kata daung asong kapenlung ke mesim jonga abang ale ceki jingelang pai ba keleng jonga state wan organize ya ka parti UDP kabanga kuwa banyo i baki pai ba hakane ka kelimat ka pemerintahan na ka bentak election azar pula dei ma phi ki banyalam hakmat om mangi kino ilam kare ban long ka ba compare na kiwe ki election menta kasi hangni ka pensisya bat ka pen pau sai pada mau konro pila sedang limba japi nga pediang burom da ka basmoe iba ipado reming ka pijue khat luwai ni ki parlok ki be jan ban nga ngia bam jalang hagajo ka peliang teng-teng abang yelet sini setai abang habia samit ngelet ngia salang ngerung lakum siing sistem ban ngim judon kanu keting ye per timut apelen jongi priang burom ye kiri romba ki banganum de jar katensyo ba piwan mendasi daga jing soe baga jing suburom rengkat par kilong kume ki ba pi long kinong yalam bat kumjo kamtam na ka banta jopi kinong kerjaan ba e iba don hagi wei ki parti ki ba pila bot ye iba remeng haka por arja kat pra election menta kasni pila day ki UDP iba pura apa mau kondro konsumsi